Milijana De Mori ruši sve rekorde pred sobom. Postavljanjem 3 nova državna rekorda u olimpijskom dizanju utega u svojoj kategoriji na nedavno održanom prvenstvu Hrvatske u Zagrebu pokazuje da je samo nebo granica. Ako niste znali, Milijana je srušila 3 rekorda koje je i sama postavila prije nešto više od 6 mjeseci. Radi se o sportašici čije najbolje vrijeme tek dolazi. Sad treniram već malo duže od godinu dana i sad na državnom natjecanju u Zagrebu sam postavila 3 nova rekorda za trzaj, za nabačaj, izbačaj i biatlon, znači zajedno. Što doslovno sam pobila svoja prijašnja rekorda. I osvojila sam sva 3 zlata, što je meni osobno bilo vrlo, vrlo važno, jer prije točno 10 godina sam bila prvakinja Hrvatske u kickboksingu. Pa sam se napisala veliki cilj, čak sam napisala da želim postati prvakinja države u dizanju utega ove godine, jer bi zaokružila 10 godina kako sam bila u kickboksingu prvakinja. Konkurencija u Hrvatskoj je zaista velika. Milijana naporno trenira svaki dan da bi ostala korak ispred u odnosu na svoju konkurenciju. Sve više i više cura se počinju baviti dizanjem utega. Sad u Zagrebu su bili otprilike skoro 30 cura. Znači u raznim kategorijama, to ide po kilaži do 48 kila, do 53, do 58 kila, što je moja kategorija, 63, 69, 75 i plus 75. I onda u svakoj kategoriji je bilo dosta cura. Sad, u mojoj kategoriji bilo je dosta velika razlika između mog zlata i srebra. Recimo, ja sam trznula 67 kila, a srebro je otprilike 40 i nešto. Izbacila sam 80, a srebro je izbacilo 55, što je i 55 kila je nevjerojatno velika težina za cure od 50 kila. Cilj je ispuniti normu za Rio de Janeiro, a nakon što je postavila nove državne rekorde u kratkom trenažnom periodu, predstavljati Hrvatsku na olimpijadi bio bila iznimna čast i najveći uspjeh u kratkoj karijeri dizačice utega. To je veliki, veliki cilj i naravno svjesna sam da je potrebno vrlo puno treninga i ispravnog razmišljanja, ishrane i ispravnog odmora čak. Znači, vrlo je važno da se odmara, da se isteže, da nekad čak odem na recimo masažu ili, odnosno Mark mene, ja njega malo masiramo. Znači, ja mislim da je sve moguće, ali se stvarno treba napraviti nevjerojatan plan i nastaviti svaki dan trenirati. Milijana De Mori je članica kluba dizača utega Split, a trenira pod paskom trenera koji je stvorio i odgojio pregršt prvaka ovog napornog sporta. Kako je sam rekao, sve na Milijani i uvjeren je da njene najbolje godine i rezultati tek dolaze. Ja sam izuzetno zadovoljan za tako kratak vremenski period napraviti tako odlične rezultate. Mislim da je to jedan fenomenalan uspjeh i pogotovo što je ona dolazi iz jednog sporta, ona se bavila prije kickboksingom, ali je super motorična i kvalitetna i ona je doslovno za manje od godinu dana treninga, jer je bila i u Australiji, jedan kratki period napravila odlične rezultate, 67 trzaj i 80 izbačaj zvanično, to su sve državni rekordi u kategoriji do 58 kg, ali evo na treningu je već ona to popravila, prije 2 dana izbacila 85 kg izbačaj, mislim da još ima rezerve, a to su već jako solidni rezultati. Što očekujete kod nje? Hoće li doći do ekspanzije onoga pravoga razvoja da bi ona mogla napraviti svjetski rezultat? Pa sve zavisi od nje. Ako ona bude to htjela, idući godinu, 2 dana, ona može čak i više, možda idući 4-5 godina napredovati, to je sigurno. Sad dokle će doći, to je teško reći. Treba se čuvati samo ozljeda. Kada dođu malo veće težine, sve je to drugačije. Mislim da ona ima ogromne rezerve i da može sigurno da može postići zapažene rezultate. Mislim da može biti među 10 u Europi, to je sigurno. Osim Milijane u klubu trenira još jedna djevojka, koja u svom uzrastu bilježi velike rezultate. Ženska sekcija kluba dizača utega Split ima blistavu budućnost pred sobom. Došla sam u klub preko profesora iz tjelesnog i sve je počela kao sada probam. I onda mi se svidjelo i nastavila sam trenirati. Evo sad sam na ovom zadnjem seniorskom natjecanju osvojila 3 zlata. Prvo mislim znači u sve 3 kategorije, i trzaj, izbačaj i biatlon. Iako sam još i kadet. I tako, ja sam zadovoljna, imamo veće ambicije za budućnost, znači u planu međunarodne medalje. Koje je mišljenje o Milijani kao kolegici i znači supartneru u sportu? Milijana je super, kako treba nešto pomoći, pokazati, tu je. Dobro, ima više iskustva nego ja, više natjecanja, pa uvijek dobro dođe više iskustva i znanje, tako. Misliš da bi ona 2016. u Rio mogla doneti hrvatsku medalju u ovom sportu? Sigurno.
Milijana je supruga Marka De Moria, australskog boksača koji zadnjih godinu dana živi u Splitu i priprema se za svoj krajnji cilj, a to je da bude izazivač Vladimira Klička, najboljeg boksača današnjice. Mark je trenutačno 9. na ljestvici teškaša po WBA ljestvici, a Milijana napominje kako je upravo on najveći oslonac i pomoć u životu. Vrlo je ponosan i vrlo je važan element u mom uspjehu jer kad nekad imam vrlo teške dane, težak trening, nekad ovisi, nekad je u vremenu, nekad mi samo pada i onda budem frustrirana i budem nekad ljuta na sebe. Onda mene uvijek mi ostaje pozitivan. Kažem, Milijana, ne možeš ti svaki dan rekorde obarati, što je realno. Znači, nekad mi sami na sebe stavljamo prevelika očekivanja. Ja vjerujem u svakom sportu. Neki sportaši su malo prestrogi sami prema sebi. Što na neki način može nam i pomoći da nas gura naprijed. Znači, ok, nisam zadovoljna sa ovim, idemo dalje, hoću malo više. Ali nekad se treba biti i nježan, ljubazan prema samom sebi. Milijani želimo puno sreće na svjetskom prvenstvu u olimpijskom dizanju utega, koje se ovih dana održava u Kazahstanu. Sigurni smo da ovo nije posljednji glas koji smo čuli o Milijani De Mori, a nastup na olimpijadi bila bi kruna uspješne karijere i na ponos i na čast kako za nju, tako i za njenu državu, Hrvatsku.